paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istoryaan na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Kaub-uban ka magtan, marikwanan. Na, adu aya, mare. Hey, puraw samot amin ng abuok mo. Kagagangay na. Bumakit nga rod na taon. Apay, sika, awan uban mo aya. Man-manupay laang ti uban ka umaray. Ayun gayam, ang mga nukayat mo, akadwaan nak nga agpakulay iti buok ka. Naa, isumat lakas ta ti ibagbagam Kayat mula tagpakadwa manan. Ay na, kababain mo't ngamin, maray. Aglaklako ka, nagado ti uban mo. Kababain ka dagiti makakitaken ka. Ibagada abakit ka unay yun. Ay na, sa anak mo't abakit unay, marituyang. Maray, nagmenopos ka kadain. Na, unay kamagteng. Anya mo dagita damdamagamon. Agpapintas kamot ngamin tapno at damot makasirpaken ka. Wahay! Apay maray, awan sarming ijay balaya. Na ay adda maray. Adda dakkel ken adda base. Mamin ano ka ngay asumango ijay sarmay. Ay na amumutan ti may sa a housewife. Adaw ti araramidag. Iso ajak masangaw. Pasaray maminsan laeng nga agsarminga. Agsarming ka ano agawid ka. Na apay aya. Ay namaray, puraw mo ngamin amin na nabuok mo. Aya. May mayat no pakulayam day tabuok mo maray. Na. Sige. Agawid akon maray. Tainak man sarmingan nga agpaiso. Nupod no day ta ibagbagam. Ay, na yun. Pudno ti imbaga ni Marito yang Na. Ay, ne. Ay, sus. Ay, puraw mo't amin ang agpaiso ti buok ko. Ay, bakit akon talaga? Ay, badang dungaw. Ay, kababain nga agpaiso. Psst, banag. Ay, agtal ka man. Apay nga makaungot ka. Ibagakla ko mga aglutaw. Kaya nagidasar kan ta mabisina kon. Na, ay, madamdama pa'y day ta luto-luto. Ayan tikit kita ang datasawa ng tisarmain. Ay, day to'y man buok ko. Ay, nagadumot gaya man ti uban ko. Ado aya? Awan mati makita. Na, kasano asaan mo ang makita? Kat puraw amin ang nabuok ko. Dandani puraw amin ang abuok ko, intay. Sus, napintas ka lang. Lab na lab ka lang. Ura aguban kan. Ay, ingkakit di agluto iti kanam. Anya? Itaakla nga saan nga agluto, inteng. Tamapanak man agpakulay iti buok ko. Sabay na bambanog na tao. Ay nakit anusa mun at agluto. Kabailamat. Ay, jak pa'y mas asikaso ti bagay. Gapo iti kakaasikasoken ka. Kita umanay. Puraw amin ang abuok ko. Gapo iti panagkonkonsumisyon ko ken ka. Tasikamot latan ti asikaswag, intay. Pangituludakan ka ngayon, tay. Ijay man parlor, kwarog. Agpapintas kayaw.
Tapno dinak uyawan dayjay ako marik atuyang. Talagamot nga minakas jay na. Nauyaw talaga ni Nana Tuyang. Siyak tupay kat uyawan na. Aya, na, anyamot nga iti inuyaw na kan ka. Ibagbagana, naalasak ka now. Pangitak ka now. Nay, saan mat kwarog? Sanak nga agpaapektaw, antay. Ibagbagan tupay ni Uncle ko at arakiak ka now. Iso ajak pat-pat yan, ti ibagbagan ni Nana Tuyang. Nagrigatin ay may siya kaamangan. Inteng! Ay, may kanintay. Di ka Na. batbatay. Ay na, may ka. Na! Ay na. Apay akas talaunay akig totmaw ang nakakita kanya. Ay, naragregsan ti kararwak. Na. Apay, inananong na tabuk mo. Ay, Kat imbagak matkan ka apakulayak ti bukaw. aguray ka. Apay akas tangay. Ilumitin. Ay, kunamot nga min dyan nagkulay iti buok ko, abagay ko kanaw. Kasla ka matin bagang. Sumsumgad ka ba nang? Ha? May sakamot ana uyaw. Ah, Ibagam ti agpaisaw, intay. Bagay ko, wano saan. ha? Sungbatan nak iti limpyaw. Ay na, dumakal man dagita Ha? matamon. Ay, uwan, bagay mo. Alay, agtugaw ka nga rudan. Agluto ka nga rudan itinaimas ama sida. Taasin laang ti sida kuma. Ah, Ah, asin laang ta si daam aya. wan. Sige, inteng. Ilutuan ka, iti ka na. Nimbaglakit tinta na saya atin sumbat ko kankwana. Tano saan, di nakmanan ilutuhan. Ay namaray, talaga nga umad-ado ti uban mo. Ala, wanan! Wanan, Marituyang. Basta umay ka, kasta ti bagbagam. Inal daw laki, day nakasta ti may bagbaga ti tersenak. Day talaubang kon ti makitkitam. Naa, apay, dakas ay ati agibaga iti pudno maray. Nala, wanan, mare. Inakto man laag pakulayan. Ay, Na, unmat ang amain. Tanay, kababain maray, nukasta nga aglaklako ka kat nakadado ti uban mo. Kagawad ka pa'y mat nga ron. Nagadaw ti uban mo. nalala. Itay kapayla nakatakder dito'y sa ango ti tersenak. Anya tigatangam aya, tapumanaw kan. Ay na, maray, awan tigatangig. Umay kalaeng kitaan. Talaga nagalas ti ugalim anya. Nay talaubang ko ti umay mo sirsiripan. Ayan ni Kwarog aya. Agpatulodak man laken kwanan ijay ilay. Enak man lag pakulayan. Tapno awan ti uyawam, Marituyang. Papanamaya, kagawad. Ay, inak man nagpakulay iti buok ko. Tanay, grabe mo ni Marituyang. Uyawan na dagiti uban ko. Amo ka, unti pang ituludakan ka. Ije parlaur. Ije mutlang tinang ituludakin ni Antek, idi nagpakulay iti buok na. Uray isaw. Inuyaw mo laeng ni Marituyang na antim abanang. Gawamay. Siyak tupay katuyo-uyawan nak ni Nana Tuyang. Talaga ang nauyaw dahi di ako marimi. Sige, itulod na kiji parlaur ang nagpakulayan ni Antem iti buok nawan. Sige, kagawad. Don't worry. Warog, nalpasan ti pakulay kaw. Agawid tan. Siyak ka deti katawaam, Kwaraw. Ay, di kan makapaglibak. Amok, asyak tikat katawaam. Ikwa nga min. Sige laeng, agkatawa ka. Di kan makapaglibak, Kwaraw. Mabalinak nga rod nga katawan.
Ay, kawan ah. Apay day buhok mo kagawad. At damot green kan orange na. Highlights ka no nga raw, di awag iti daytoy, kunada ije parlor. Ha? Highlights? Apay, saan ko ka di abagay, kwarog? Kwa ngamin. Apay nga katawa ka. Ay, saan kun samat at talaga abagay, to'y buok ko. Na, brown out mo tan. Ay, hindi manan rabi nag-brown out manan. Ay, umay ka ba nang? Ay, taapay. Biro kag je plus light. Umay ka. Ay, di nakguyudan Kana, apay nga ayaban nak ko nak. Day taman buok mo ti pagsilaw ko. Anya? Agsilaw-silaw kat iti kasipngitan. Ha? Mayat a pagsilaw. Na Nay, Ay, ay, da kayaw. Apay nga kakatawa kayaw. day taman buhok mo, kagawad. Wingaron kagawan. Na, Apay akas tatabuok mo ngay. daytoy buok ko, tikat katawaan yaw. Ay, word, kagawad. Kagawan. Na, apay ngay, kunak man numayat. Ay na. Ay, Pinagbalinda kayo mo na nakakatawa. Apay ngay akas tati panang kulay da iti buok yun. Ay, so, aglalaw. na, may mayat sa pa idi saan anak kulayan ti buok ko. Tawan ti mangkat katawa kanya. Oh, awatan. Apay ngay, Da, ay, uray gayam si kakagawad kat nagpakulay kamot iti buok maw. ay, awan kapitan. Nakauy-uyaw to, mga minday di amari tuyang. Nokas na. Dua kayo ka ni Banang nga inuyaw na. Ay nagpakulay mat ni Banang dungaw. Di na ba't bagbagay. So aday jay. Di na kaya ti rumor eje balay may. Ay, kasta aya, kapitan. Ay, ka-tsak ngay. Bagay ko malaang to'y kolor ti buok ko, kapitan. Kwa, ay ibagak ti pudno kagawad. Di ka gumurgurawan. Wen, kapitan. Ay, saan mo abagay? Ay, kun kay... Ay, mas bagay mo kami di sigod ako lay ti buok maw. Tay, ado ti uban na. Uwan. Maan ano kumano ado ti uban mo? Gagangay day ta. Normal ako na da. Apay, papanam kwaraw. Baundak daan ti agumatang iti asain. Nakita ka man itayan anapan gimatan. Nabanak gimatang iti sabaw na pagdigos ni Uncle Cow. Makabulan nga minin na sana nagdigdigaws. Ay una yan. Ay, una yan ayan ni Kapitan. Apay asaan ani antem ti mapan gumatang. Mabain ka no arumwar. Apay amabain. Di ka no ngawin glow in the dark akulay ti buok na. Aya. Da kayong tuhmat namin. Inuyo-uyaw yu di puraw abuok na. Iso ang nagpakulay ti kasjay. Kay, isuda man nga may tanagpaapekto da. Amumat kanya kun kwaraw. Ay! Nauyawak abakot. Yay, inamin na. Kalpasan na makasakdo ka, ingkag karaid ija arubayan. Naa. Jak pala na puno di drum. Ibaon nakmanan. Ay kat anusam Jak nga rod kaya ti rumwar. Nagpakapakulay ka iti buok mo. Sa ita mabain ka mo't arumwar. Ay, amumatan dagiti tattao dito yung barangay tayo. Nagado, ti chismusa. Ay, imbis ko mga agkoy-koyak laangan. Agsakdo, ken agwalisak pa'y gayam iti arubayan. Ay, anusam Kan pakanam to pa yan, dagiti tarakan taamanok, kan pataw. Na, nayunam pa iti trabaho. Saan ko mamatin Tani, jak pa'y nalpas dagiti patpatrabahom. Siya konti may diti balayo, maribanang. Ta saan kamot kanon arumrumwar?
Ay, wen, marikwanang. Ay, mabainak nga main. Ay, mabainak mo't ang aglakaw. Gapoy ti daytoy bukaw. Awam mo't sa bali a patudunak nga aglakaw. Ay, katwen tagmay may sa kakot nga road. Ay, amo maray. Agbababawi ak ang nagpakulay iti buok ko. Oray siyak maray. No apay nga main ang nagpa-apekto akadagos ken ni Marituyang. Ay, wen nga rod Ay, no apay mo't ajak nadnadlaw akas to'y gayam tiin kulay da iti buok ko. Idinalpasan sa aktula nagbalaw. Ay, agpadatan amare. Kunatay ng kulay kanyak. Highlights kunana. Jak matam mo no anya day ta highlights. Ngam, ay na, kastoy magayam. Inton maminsan. Jakon kayat adenggan ti anyaman nga ibaga ni Marituyang. Jak patpatsyonain. Rumbeng laeng maray. Saan ta nga agpaapekto ken kuana? Waraw! Aw, apay na natuyang. Talaga nga'y malakakin ni Uncle mo niya. Siyempre imalakin kwa na tarakay. Imala ka nga agkalkalbaw. Yay, uyawan nakmanay. Pwede mo ti bagbagak. Nay, sumilap mo tin tatuktok mo. Uyawan nak, Ay. saan kan nga iluglugan? Anya? Magmagnakan nga agpailay. Saan kan ton nga ilugan iti tricycle ka? Paysom day tanga ibagbagam kwaraw. Siyempre Ay, sapay agpatuludak kuma. Tama pa anak ijay ilay. naguray kan iti sabali nga pagluganam. Ay sus, saan akwaraw? Ilugan na kon. Promise, saan kan nga uyawan? Uyawam ti tuktok ka. Di mo aya amaw. Ada kami di makunkuna a politikal. Kanya political. Politician? Saan? Politikal baw. Ay, correct ka dyan, kwaraw! Aw, apaya kita-kitaan na kitikas ta Marituyang. Ay namaray. Awan nga agpayson dagiti puraw abuok mo. Ay na. Pumuspos kulmat dagita pikas di tapingping mo maray. Kunak man no'y sardang mon ti manguyaw kanyak maray. Ay namaray, ibagbagak laeng tipod na. Nagadong ti pikas mo. Ang mala, sige laeng Marituyang. Uyawin nak nga uyawin. Saan ako napapekto apulos kan ka. Oran niya pa'y tibagpagam. Oh, ay, sigurado ka maray. Wan, sige laeng. Uyawin nak aginggat kay kayat mo. Angam ne, pulos mat adikan pautangan dito'y tersenak. Ha? Ay, sus. Anya ita, ag nervyos ka, mare. Sanak matkit di nga umay umutang ita, maray. Umayak gumatang. Oray gumatang ka, saan ka alakwan? Anya? Ingka gumatang ijay abagatan. Ta saan ka alakwan, no kasta nga uyawin nak. Nagadayon ngay. Ay kat ano Iso sige, uyawan naklang, Marituyang. Ago maka amang uyaw kanyak. Ay, saanin, maray? Saanin? Saan kan nga uyawin? Promise! Oho, kano kay bagbagam lang nga ado ti pekas di tiropak. Nadaya mo't imbagak akas ta, maray. Kunak, napintas ka. Uray ado ti pekas mo, tabagay mo. Day tati imbagak, maray. Ala, nasaya at mat, no saan na kon nga uyawan, maray. Angam, di kan lakwan. Kan, kang runaan, adi kan pautangan. Ha? Ay,
Inanatoyang dakes tinauyaw nang runa taku kumarim dagita uyawam. Imbes nga uyawam ida, agaramid kakit di itinasayaat para kada kayo nga agkukumare. Ala sige, ditan tinaggibusan ti sabali pa nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawan na nung labi na tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.